Pridržati stolicu specijalnoj gošći jednim prstom. Skroz je uvrnuto. Dopuniti policu u prodavnici samo jednim prstom. Mora postojati lakši način. Ne možete sve uraditi jednim prstom, ali s Telekom Me aplikacijom jedan dodir je dovoljan za upravljanje telekom servisima. Početna strana daje vam jasan pregled dostupnih usluga, također i pristup svim funkcijama aplikacije. Prikazuje vašu osnovnu uslugu i daje informaciju o preostalom internet saobraćaju. Klikom na servis dobijate uvid u detaljne informacije, kao i brz pristup drugim naprednim funkcijama. Detalji računa prikazuju mjesečne račune, a ovlašćena osoba ih može preuzeti i platiti. Telekom Me aplikacija ima još korisnih funkcija koje će vam olakšati stvari, a vi se možete fokusirati na razvoj vašeg biznisa.